The best ka mo talaga. Ay, bakit? Agin inom ka manan? Arak man tasangsang mumun lakay. Diyos ko, nagarak ka man dirabi, arak man tatan. Atarak tasangsang mumun nga kinanayon. Ay na, makapauma lakay. Agong ungot ka manay na. Agas lang garod ti banog bakit. Kasano ko mga diak makaunod. Binigat mo langan nga arak. Detalat ako matinasawa mo na. Dato'y garod bakit ti the best nga agas ti banog. Agas ti banog. Ampay, sino ayaday ta nga doktor nga nangireseta ti arak nga agas ti banog? Nya? No. Irwar mo. Iparang mo, tapang kudurabag. Nya?